Pyogalu Nidong Gada Shibshabdun Rabne Chakchilu Penda Juba Mintu Tabe Tsebatu Tang Chilu Nidong Nishilu Tawa Chukjibe Tseba Nishu Resa Pasan Chaje Dunda Chigi Sangyu Chodu Ki Lerim Te Gonzu Shubuni Lerim Mutune Sirona. Kasan resa pubu nga dro pimi lana mebe uti chino konsekam gwen chimbucho ki tonlen da rewa tigi ki telam shebe jushi thola Australia Sydney tholop ki lebada sem gi nyamshi de chengi gegen chemo ian hikich la dal hendu tage gyu ushu zeyo bare kabder konsekam gwen chimbucho ki shidda chamdun dembe zamling shi dungyu the changme samlo tonggo be thula phagyu gor kalop zeyo bare. Now what we can do and important is while we are alive here, we should be happy life, peaceful life. That is important. The whole sort of galaxies now changing, and this planet also now changing, and meanwhile we fight each other. We create a lot of problem by ourselves. It is quite sad and actually illogical. Whole galaxy is now gradually ending. While we are alive, we should live happily, peacefully. So all this education is key factor. Tengdi kalop tishin Australia nang digi da te gyugen shebe trolen lenzo ki chashe shikin bare. Dunja di resa tawe ni udu le khane upembe mingshung debgo chagyu debakhala kugab niba nang gyu sera naso kugab nibe tuzu te chilu nido nishulu dawa chung nibe tseba nishsa sumne nishsab ge bar nidang ngay ring re du. Nyalam sane udu genzin namla udu savjung pugab sane mangda ne gongchar chungwar du lekhan ne gongshi ki laryan chilu nidong nishu chinda chungyi be tse nishu tsaasum ne nishu tsabge par ninda nge ring mingshun tepgu chade yuri la kogab niba muden keba ina rangre tenju chizo nang öbenba chigyan maluba tepgu nangdab to dreyo yongne tugur nangjo gugyu sumba gongze jege öbenba ranglo Chubge ribu sado luri nam chelo nyedo nishtakchi chinda tangbo tse nyi par zenju pimi udun dikshi tuanzen chubge be nangse sumbe kaba shisung öbenbe mingshun tegu nang chogyu sago sedasu udu legune Parlamentso ne konchar chungwashin talenki kukub nibate nangyu takju nawashi redola tabar öbenba kyun dunti gudong chubge gubju kubdu ne tegu nangsiba redo. Tunda di na ari choso ome pimi chola mingdön chungbe rangyong ki keche rangshin la ngunzin ta pimi lana mebe uti chino kongsa kyamgön chimbucho ki kole shide ta chamdun pinchun samshe ki dushe kongbe ki zeje la yirang shuwe timja sabashi denbeb nang yopare timja de kongdön zo mingdön chungbe rangyong ki nebab tishin pyo ki chö da rikshung sungyob thola ke chimbucha gi yobata ari mimang ta pimi war ki dewa tingsab yobater ngunzin ta chino kongsa kyamgön chimbucho ki zamling shide da tseme shiwe tadrup gongbe ki labchin ki zeje la yirang tana shing jino kong skam gwen chimbucho ushu to ari choso tumi nambe geji zunyo setab su shiwe tablam chige go la gadur go baso go do. Dalai Lama has stood as a leader in the promotion of human rights and religious harmony and the preservation of Tibetan culture and religion. The Dalai Lama's contribution to peace and nonviolence has been revered by the international community and for decades by the U.S. Congress. Congress has remained committed to strengthening the relationship between the U.S. and the Tibetan people. I'd like to thank His Holiness, the 14th Dalai Lama, for his dedication to the Tibetan people. Timja sabati shin choso su nampebge zo ari choso tumi kushap tet yo holare do. Pimitik zogi pende sikyon chogi pedon gyabgyo wa choso tumi kushap tet yo holala timjar keje teshin nampeber tuji che shu nang do.
Chiluni don chugulor pende sigyon cho da chozo thumi kushap tet yohola namni thute na bakapsu kushap tet yohola ki adi chozo su chino konsikem goin chimbucho thage gyu tension nang thap bezo nangyu sheshe na yobare do Ari geji chode rawan sungyop tsembe genzin ki chino konsikem goin chimbucho gi gui yangsi ki nedon thela gyana shun la teju chegyu topdan magor sungdo Ari chizi le kongi chode rawan kongbe che du geji lunche rinbe chode rawan ki chongdu shi tagekyu choyo bata. Tado ki chongdu to ari geji chode rawan sungyop tsembe genzin kuship Samuel Brownback cho ki jino konsikem gyun chimbucho ki gu yangsi da tebe nedon tela teju chegyu topdan teni pimi konar yobale chuke milen ken gyana shung la yangsi ki nedon to la teju chegyu topdan meje gyana ki checho la gyunju shukshin nangshin. Gyana shungi tuje pejo chede yugur na tanyo chebatar pyo nangi pyumi chode rawan tola tanyo cheshin yobata gyana shungi tedabu tanyo ki chajo teda tedu samjo goyaba sungdo. Ari chisi legung ki siju chargoy tsembe nyentoy na pyo de mami wangyur chebe sakushi la ngunzin chedu. Nyelam ari shungi gyana la tonglen chegyu nedun The Elements of the China Challenge chebe shodan dunju tunyi jengi nyentushik dunbe nandu. Tena zo ari shungi ngwene gyana gi tade chigdu wongyu ringlu gi chajo la yalen chidar che yobata jungyur chidar che gobe go la khoyo bare nyento na zo gyana shungi pyoda yugur sogina chulu ta tanyu miri la zenu shukche che shin yobe go la shogdan shibshenyin be na pyoda mangmi wongyu che bshigin ba sebur khodo Shuga daram salane himbyo sansam kinor par gyana marshung terdun ki baba korgyo ki legushi koti na do. Legu te pyo ki shunu tenzo ki koti na yubata chize chobge le nishta sun par re do. Legu te na shuga daram salata digi ling ponda bir kulu manali gersa dili ta rodang che ki sane shunu thanglang pa ngabchu nyamshu na do. Gunzu zegwe kunjön zowur gyaga Himachal ngade lönchen surbata gyaga chozo ome thumi kushap kishan kapur cho mikse kunjön tu pende pemi ma chidu chozo pema jungne cho da choshun acharya 20분 cho che jardu Legui ki goidun zo gyana gi changwe nyo chong chamjo gwe bata gyana shungi timge to pyosa yongzo zenju chebe je gyaga gi sansam na zenju che da che shimba ten gyaga gi tenja tha gyana gi timge zenju la gogol che pödun to la zimbe siju gershib gi pyo rawan ranzen gi tabzo la gyabgyo nangwe baso redo Lajitede wanchu la gi Chozo tumi kushab jamyan sirin namge la samdi shudu. Nyechar lada rangyong rijon yarge lhenzo ki yudu ka BJP chapsi chobar geka tobata cho chung chozo tumi kushab jamyan sirin namge la lada BJP chapsi chobe chozor kosha nangwala laji tseden wanchu la ki samdi shunadu. EU chozo na la chozo tumi kushab tanman jit sing dehsi la ki gyana shung ne pyo tha Xinjiang sosu mangzo ki chode rawan dongru shukche tongshin bar lochap dönshin inshi shung ne de thela gyana shung la khapde jogyu chershi ko la tize na yobare What concrete steps is the minister taking to mobilize our international partners so that the world's democracies act against this human rights crisis in a effective and coordinated manner. Taringi sangyu lerim tiga chukti shugi nganzo lerim sensi na war tujiche